Mabuyani, munjani? Salibonani lonke, ngiyalibingelela njalo kwenye episode engibe ngiliphathelena elangeni lanamuhla. Ithi ngitsho okuphakathi kwenhliziyo yami ngoba kunzima. Namhlanje ngibuye le different story balaleli. Lesi story engasibonayo izolo. I was traveling from Zim to ngapha eSouth Africa, and story esayenzakalayo eborder. So as usual abakwaziyo eborder mawungafika ekucineni lapha nesiphuma khona eborder kuyasetshwa, amapholisa abuya engena phakathi lalabana abagqoke green abe BMA bayangena besetshwa. So sayehla ebhasini, sathi sehlile amapholisa angena asetshwa, kwakuthiwa omunye lomunye lemthwalo yakhe. So bathi bebhizi besetshwa babe bethola i-black plastic bag elali phakathi, i-black plastic bag lelo babe belivula bathola kwakulenduku, induku yakhona encane emfitshane yayi-wrapped ngama-newspapers and then yazofakwa kumbe ngama-plastic kumbe liyane yokurephisa yini, I don't know because angibona kahle uba ngaphandle kwebhasi. So amapholisa they were claiming ukuthi hey kule narity phakathi mbani nalo uthwala izinto ezinjalo, and umuntu wakhona bebuza, umuntu wakhona akazange ebuye, akula muntu wavumayo ukuthi li-plastic lakhe. So babe beyehla, so mina ngathi sengene ebhasini labanye, I was very curious ukuthi ngifuna ukubona ukuthi yini ade okuphakathi kwe-plastic lona leliya. So savula i-plastic leliyana ngoba kula muntu wayesithi ngelakhe phela. So savula i-plastic lona leliyana, sathola ukuthi induku yakhona yayingekho, angasithi babeyisengalamanarity labade bewatsho bekhuluma lesithi kulamabizo abantu abhaliweyo. Ibizo lomuntu esalibonayo lali khona lalibhalwe Maggie Mtshanja, lelinye iphepha elalibhalwe Shinda, kwakule Shinda ihali, and kwakulelinye ikhakhi phepha elalile inhlabathi elalibhalwe ukuthi Ivure Phamba, kutshengisa ukuthi inhlabathi egumeni inhlabathi endlini. So mina kwangethusa because ngumuntu ohlala esizwa ama-stories zona la ekhulunywa, ngithi abantu benithumela, but lapha I was seeing something ngamehlo ami, yabona. So ngahle umuntu wonke sahle sabona ukuthi izinto lezi bezihanjiswa somewhere ukuthi umuntu le elungiswa. Umuntu enalo kwakule i-passport photo, i-passport sized photo, i-face yomuntu leyana njenge-passport photo ekamuntu enalo othiwa nguMaggie. Yikho khonokho kunye ama-pictures eliwabonayo. So mina kwangithusa ukuthi which means umuntu enalo ukuthumezile, umuntu enalo wayehamba la esiya la kwe-South, ngumuntu very close to uMaggie, because awungeke ukwanise ukuba lehali yempahla yami ungabi in contact lami ube eduze kwami. Awungeke uzukwanise ukucupha inhlabathi yelapha engihlala khona wena ungabuye endlini yami, which means umuntu obuyayo. Awungeke uzukwanise ukuzuza i-passport photo yami wena ungabuye endlini yami, which means umuntu lo is very close to uMaggie. And umuntu enalo wayehamba siyalungisa izinto zona lezi eSouth Africa, maybe kule nyanga umprofit wayethebile lezi zinto zona lezo, asikwazi ukuthi yini. But kunzima bantu, kunzima balaleli. Izinto ezenzakala phandle lapha it's very real. Izitori esizibala lapha they are real. Uyabona umuntu ekufonele kubuza ukuthi kanti sisimatsho amasolo zona lawo are they real? They are real. Nanko ke sihlangane lakho ke elokuzeni ebhasini, umuntu ethumeza from ezim ethumeza izinto ezinjalo, inhlabathi nale whatever khona kade kuthumeza ukuthi kuzolungiswa nga, and then wena susulimala ngezinto zona lezo. And fanele sibe very careful ngabantu aba very close lathi, ngoba abantu bona laba yibabasilimazisayo. So thina ngokuba curious kwethu, mina I prayed, I was whatever force ade ufuna ukwenzakala, whatever okuba ade ufuna ukwenzakala kusiswe nalo, judging by the looks of izinto zalezi sasizibona, obviously umuntu enalo wayefuna ukuyalungiswa. I prayed ngathi sokukhululekile ngegama lenkosi uJesu, soku-exposed, and everyone else was saying whatever kunokade, ngoba abantu babeshoot ama-picture, and obviously we know ukuthi izinto mase zinjalo they are exposed, akusela nto ezoyenzakala. Inhlabathi yona leyo la whatever sakuthatha sayakulahle ebhimini.
So which means konke ade kufuna ukwenza usise nalo, kumbe ade befuna ukumbulala, kumbe ade befuna ukumhlanyisa, kumbe ade befuna ukuyenzani, kumbe ade befuna ukubopha impilo yakhe, sokuyehlule ngegama lenkosi uJesu, sokuyehlule because konke khonokho sakulahla. Like umuntu vele angazi ukuthi unjani, ufuna ukubona omunye umuntu esafa, ufuna ukubona omunye umuntu ephambaniseka ingqondo or izinto zakhe zingamhambeli kuhle, and then nxa umuntu esekuthi izinto zami azihambi kahle, uyabe ehambe siyahleka ngangasese, siyahlekela engutsheni ukuthi ya ngazi ngamkwanisa. Bakhona abantu abanjalo. We have to be very careful out there. Abantu esidlala labo aba very close, fanele sibe careful ngabo because ayisibo bonke esidlala labo, ayisibo bonke aba very close to us abasifisela okuhle empilweni zethu. Abanye they are very jealous of impilo zethu esiziphilayo. Abanye they are very jealous of imali esiyitholayo or imisebenzi esiyitholayo or ama-favors esabe siwaphiwa nguNkulunkulu. Some people are very jealous of that. So kufanele sibe very careful ngabantu esibafakayo very close to us because yibo at the end of the day abasilimazisayo. Yibo at the end of the day abadlala labantu abazosilimazisa. Because yena lo oseduze kwakho uyakwanisa engasuye futhi ozokulimasa but uzosetshenziswa ngabanye abantu izitha zakho bethuma yena ukuthi ngicela ungithathele into enje njengoba wena ungoseduze ule access kalo nyakuphi imali. Umuntu esizwe imali uyahle gijimele phezulu. So let's be very careful. Let's comment, like and share and also subscribe to i-channel kaSisi Macho. Into leyi yayenzakala izolo mhla ka-5 June ekuseni. Ibhasi le was traveling from Zim to South Africa. So whoever wakusendayo owayehamba lakho into zakho sezi-exposed. Ngiyabonga ngokulalela. Ndawonga.